Dobrodošli u još jedan kviz na slovo. Danas tražimo 20 pojmova koji počinju na slovo ne. Humanoidi plave kože koji nastanjuju planetu Pandora u poznatoj filmskoj trilogiji Jamesa Camerona. Navi. Mladić iz grčke mitologije, poznat po svojoj gordosti i odbijanju ljubavi nimfe Eho, u današnje vreme simbol egocentričnosti. Narcis. Izmišljena lokacija na kojoj žive izgubljeni dečaci i ostali likovi Jamesa Barrya. Nedođija. Proizvođač sportske opreme čiji je slogan Just do it. Naik. Grad na severu Izraela, poznat kao mesto odrastanja Isusa Hrista. Nazaret. Francuski car i jedan od najvećih vojskovođa na svetu, čija se poslednja bitka odigrala na Waterloo 1815. Napoleon. Stanje mira i blaženstva u budizmu, koje se postiže oslobađanjem od svih vezanosti. Nirvana. Skandinavska zemlja, poznata po fjordovima, spada u najređe naseljene zemlje u Evropi. Norveška. Američka nacionalna agencija za svemirska istraživanja. NASA. Morski jednorog arktičkih voda, poznat po svojoj spiralnoj kljovi koju uglavnom imaju mužjaci. Narval. Kultni roman Vuka Draškovića o zločinu i praštanju, po kojem je 1999. snimljen film u režiji Miroslava Lekića. Nož. Glavni grad i istoimeni nacionalni park jedne afričke zemlje. Nairobi. Pariška katolička katedrala iz srednjeg veka, koju je 2019. zahvatio katastrofalni požar. Notre Dame. Reka koja protiče kroz Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, poznata kao poprište jedne od najslavnijih bitaka u Drugom svetskom ratu. Neretva. 37. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i jedini koji je dao ostavku na tu funkciju. Nixon. Rimski car, poslednji iz Julijevsko-Klaudijevske dinastije, poznat po svojoj okrutnosti i progonu hrišćana. Neron. Drugi po veličini grad u Bavarskoj, u kojem su se 45. i 46. godine održala suđenja nacističkim ratnim zločincima. Nürnberg. Švedski hemičar i pronalazač Alfred. Nobel. Verdijeva opera na italijanskom jeziku, iz koje je poznata numera Kor Jevreja. Nabucco.
ime srpskog tenisera koji je proveo 428 nedelja na prvom mestu ATP liste, što je najduže u istoriji otvorene ere. Hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro u nekom novom kvizu.